Nasyam hasoman. Pajupa husehita bani acara pamalasuhur bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paimai boge hita hatani Tuhan. Martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondoi napasing. Martonggo hita. Tuhan ijon hanami sihol manangan hatamu. Roh maham marsahap uben nami. Domasirsir hanami manangihon ham. Diate itu pambabamu Tuhan. Amin. Nasyama soman, renungan batas sadarion dibuat humbani buku renungan wasiat kekal nomor judul Parsombahon Nasitong. Maronjolan humbani hatani Tuhan bani Yesaya 44 ayat 10 das kubaniat 20. Janah nats nagabe pusat permanungan ta aima humbani ayat 20. Siramotkon abuan uhur nido nahona tipu anjaha nakaho icai. Nasyama soman, na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. I Indonesia on, marak doya dongkon ajang kompetisi asegabe idola. Bagi-bagi stasiun televisi manranggi pakon manayangkon bagi ajang panurihan bakat. Segmentasi industri hiburan dibolak, menyasar umur anak-anak hingga halak namatoras. Talenta mandoding mangingani segmen na paling bolak. Musik populer dasu musik dangdut. Jupa dohoma kreativitas na legan. Ipu kahumbani ajang perlumbaan. Stand up comedy. Das subani pemilihan dalahi naboru inagori. Nasional dasu internasional. Gabi harus uniuhur na igantrungi masyarakat luas. Taridah tetap ihasi holhon tumang. Mangidulahon sa sahalak na martalenta tot tulang salahay. Tapi marbeda anggo pamujaan ibahen marlobihan. Bahkan menggetih komposisi ni Tuhan. Jol maay mana itopa. Ia tot dong keterbatasan jana sampaian digan pelang boy menggetih komposisi ni Tuhan na gabe panopa. Idolatri atau pangganaan on mana korasi pisang na bata. Hum ni Tuhan takkas manokanhon ase ulang manduahon na bata marhitay mambahen patung janah manombasi. Mariti Yesaya na bata manokanhon ase bahasa patung atap barang na mati na legan lang adung kuasa niya. Sobali hubani na bata lang adong haundukon na legan na mampu paluah. Nagabibang sani, itaganup ay ma worshipers atap halak na manombah na ibata. Ito nga arus ni dunia na ilajo bagay ni mirlap pakon haurahon na pudas. Torus do hitay yojur, ase gabi si sombah na sitong. Amen, martonggo hita. Tuhan, lumatongo ni pagol paham hanami, koryap dongpe, idola nami, tonga-tonga di duniaon, ulang hanami irajayai Tuhan. Ulang hanami Tuhan, gabi manduahon ham tonga-tonga di pargulon nami. Tapi tetap mahanami sebagai panombah na sitong pitah manombah ham si panompah nami. Ibagas Kristus Yesus, terima kasih mambamu Tuhan. Amin. Nasyam hasoman, sonaima renungan batas sadarion. Ulang lupa hita, ase like kita ma, subscribe, jangan bagi hok kita, mahubani hasomanta. Marhitihon nyai, doma dihut kita, manukoli horja pekabaran Injil, riapa konye kabe. Tuhan Yesus ma, amasu-masu hita haganupan. Oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.